MCA Muthambi Morris Muguo wite wambi bo MCA barabarare Murang'a robo kweta kithure kindiki ari mwari wa Kirimara bukaguna county ya Tharaka Nithi bonene kinyankuluki ya county ingi. MCA aruwa kaita kanende ni karuterero west kuwata mbaru ruterero east na uraba kwenda ukiri ni Professor Kithure Kindiki munini wa gavana Nyaga Musiredi na beki athoni ukiuna araba kwea na basari ntere yuche Muthambi na ruitia siasa kurome siasa kaita ne kakiwa ya kaita kakuruta ngui na kuromba kaita ka siasa kakinyi siasa yu ikethra ikiringwa Martin Mwambi na utwachi Kenya. Athoni kionenkaniri bwambachari cia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia Kajiondothi kaunti nini ya Muthambi muthenya we munthi. Nyaga Muisiraeli yauritia ringi cia chandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gukiriria na kuthiria mpagaga cia gicia cha kenda kurutira akari wira. Tafadhali onani nkulomba tamondolita na nkalomba utamheshimiwa tupunguze siasa kidogo tufanye kana bulenda siasa kana wera bio meto akinyende siasa tukeja sia kana te ukweli kwa guniondera kuga atire tu support ni thirikari yetu ya county government tukimerombagira kiongera riuga uringi bwa ciacha na wagia bwa ngwataniro bwa atongoria ndeni ya county no kaboka gita uthi na mbere bwa mirandi na nkinyo ruti bwa wira bwa thirikari kwani gutiranga bana butijogu kako ni boku ambara goko ona bona bontura ne bwantura ndeja kebi botigatira bontura nganda ura amani umemtuka ni warayo kana tu warayo tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja na wanasiasa wa Tharaka Nithi ningeomba tuungane tutire antu betu we na gote national na gote county lakini mtu utawerwao Muisiraeli bariri na MCA wa wandie ni Muthambi twe Morris Muguo arama uguo augite muthenya wegoro batindite kaunti ya Murang'a rwimbo rurarirwa kindigi kenda gutwika mutongoru wa kirima ya Kirimara igone bolonia turatindire Murang'a tebu turite kwenduse Kithure Kindiki atwika no spokesman wetu wa thirikari onde ya mulima Mount Kenya ndipo kugwata nuntu kulenda development eja ya mashinani through Kithure Kindiki na MCAs bonde ba Mount Kenya kuma Nyeri kuthi Kirinyaga kuthi Kiambu kuthi Nakuru kweja Tharaka Nithi turaria twari na mugambo muno omwe twauga tulenda spokesman wetu wa Mount Kenya thwe Kithure Kindiki Mount Kenya West ni bere tabage tunyageria gitanene muno kethagira rionde bauga tuko mulima leba gotethe thai no na tikana ke toga gatereke to manto beto kaombe gototerio na bwathora muno deputy president umete amukothima muthia maugwara ithukira na kumeneria mubunge Kareke Mbiuki iguru ria mirandi ya barabara kiringithanagua na miario yekube ya mubunge Mbiuki Kareke Mbiuki akathia ria gaketha kauga barabara ino jonde jiguko ne ja county government engire ararothire nkarigwo eno ya na ino jiguko ne ja county muntu ateke engire ole onge muntu na rute wao kwa muntu na rute wao nagatoka abwera omwe gitari akinya mtu afanye kazi yake na Kareke Mbiuki natige kwebera ninkwenda kusikiza muno tebu araugire akaronde gatwe ngavana atengeneze sai arega tote kurio na ngavana no totai na ngavana goko kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mwambi.